bagian ku dunia. Subhanallah. Bagian ku dunia. So ayaman ni nakapakapangaruh mauda tu bagian nang dunia. So kan belai bagian ku dunia, so kan ditar bagian ku dunia. Subhanallah. Ubanganan pakalipati. Agian ngaya ayaman nanya na bagian kasang kaya dunia. Ayah pihak musaun mga sister. Si ibu Islam. So bagian kan gitu bedne ayaman nanya na bialing ka responsibility ko kawir-wir. Subhanallah. Bagian ka ku dunia ayaman nanya nakapangaruh mah. Bagian ka ku dunia kan diditaran. Ayaman nanya na subhanallah yang kayak bagian ka ku dunia na piye-piye nga. Bagian ka ku dunia na padagang ka siapa nga. Bagian ka ku dunia terak piye-piye nga. Bagian ka ku dunia ka rumah piye-piye nga. Bagian ka ku dunia wata piye-piye nga. Bagian ka ku dunia takan. Ana siapa kanan. Kailangan na masih siap tanu sukap gantanu. Masih siap ka sunditar nga ka bagian nang ku dunia. Wai. Ayawi dunakan. Lagi yang kayak bagian ku dunia na kana ini pengusiat. Paling tanu si mata ibaratnya na lagi duka kan. Di kailangan ibu bapen ni pangusiat sokakan. Kadna pele nga wali kepunan ako nang utama nga sa Iran. Ipagi siya kadto na panarian na nga nagulo. Tira na si Abinian, si Buseng, yan pas si pagutunian kata na miya gula. So kari nasa masisip sokakan na baru mo rubi pangusiat ka. So yaman na nakabubuli nga parmer. Nah, di nang kailangan ibanan mi pangusiat basta mailay nga so parmer, akumpleto sa sandieta. Na sini apian so kabubuli na parmer. So kandegang, kenapa nubanan kailangan ibanan pangusiatan? Inu nga na mailay man, mapita, may istikama sa oras sa kapsungyang ko tindan yan. May istikama sa oras sa yamanan yan, kapila kabiniyang pamana dagangan yan. So kasi siapa ako pamana, mga istak na yaman na nakarinanan sa sini apian so kabubuli yan padagang. Subhanallah. So yaman na akan diditaran. Kenapa na rumarbi pangusiat kay ibet ka sa nga masa tanu. Abenda pias kanu na da maton kan obaya bubengal ena du susun. Pigilan ka na keto nakawalay. Asun jubulto kaya bengalairan. Na yaman na karina sa miya siya pagi ang kaya bagian ko dunia. Subhanallah. Ayawi dunakal naginan bedni bilo yung mga tao a responsibility o kawigiran. Ginan ni biliran a responsibility o kapupugin tawirang ko dunia. Api dia ko miya kasumbeng nasa radio ko di maka pamasayro. Api dia ko miya kasumbeng nasa radio ko di maka permir. Subhanallah. Dia liram benar responsibility ko kawigiran. Nagiyan kaya man na nagalbak. Akan na bayagiran ini sugu. Subhanallah. Giya man na nabutad. Maluniman pa imigiran na marawi. Anda budak miya kasi sumbaga subangon. Anda ni wana kaya pagbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah sa tama na malas sa subangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah sa tama na malas sa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taksina bainal masyriq wal maghrib. Malaun wallah sa tama na mala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah digiyang ka na dagangan ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah digiyang ka na opisina nga. Ayaw idunakal na ayam ya pakalaka na sukaad mo Allah. Adi hindi pagbangan na nabudam ya kasi sinbaga bang. Na so padagang na padagangan pagasad jagula. So pananayin sa talong pa sa benggulo na pananayin sa talong pa. Why so di mamasero labut yan nun. Man tataro sa dini ka pamasero. Mo miya kawitira na bumba punja langit. Why? Sabab ko kinindaray nunan ko anta paki adnar ka. Wallah subhanahu wa ta'ala. Miya siap subagian ko dunia. Aya piya ka rata-rata sa isa ginawa. Na ya piya kalipatan ng mga tao na subagian iran sa alungan na mauri. Anto na ibagyan ka sa alungan ka mauri. Bagian ku alungan na mauri piya kalipatan ka. Agyan mo tapiter wallah. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danqa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa man a'rada an dhikri sadnati wallah sa mga bayi mga dato adiran paratian swalla sadna sa mga bayi mga dato adiran unutan swalla inapakapagintaw na misir na tigwalla si ikukubura masimpita kawiyag-wiyagirano na sadayon wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma upakataling umasiran panatigwalla kualungan na maurias siran na butas siran ana may kamagda mo mga dato nagus mga bae yamiyalandeng sukaylay miyadadan sukaylay na maplalisiran swallah ikad na nami anto na ini sabab akya daw kailayami
Inakusisi kami sa dunia, napapakailay kami. Inakusisi kami, kumangadar kami, napapakailay kami. Anay simbagiran wallah. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Mandana natig wallah. Pagkakaw markano mga ayat kami napagtangkirian niyo. Mandana natig wallah. Pagkakaw markano mga ayat kami napagtalikudan niyo. Mandana natig wallah. Pagka nagyuda na sudiki pananawagan ko bang na inibutad yun din sa mandana di katawan. Apya suka sunat na inibutad ka pa na sa mandana di katawan. Apya suka batya sa Quran na inibutad ka sa mandana di katawan. Apya suka panasbih na inibutad ka pa sa mandana di katawan. Mandana na natig wallah. Pagka umarkano mga subuan namin na pagtalikudan niyo. O saliman tumambuhay at tiwala na talikudan ko sa kanu. Anda ka pagpagas. Anda ni ka talikudir ka o Allah. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Anda ni ka talikudir ka o Allah. Talikudang kay inaka, talikudang kay amaka. Anda ni ka talikudir ka o Allah. Talikudang ka idarudupa ka, talikudang ka umangawata ka. Andad ni ka talikudir ka wallah. Talikudang ka ipagaring ka, talikudang ka ibabayin ka. Anda ka pagpagapasang ko tamas. Andap ni pagapasang. Subhanallah. Gini akalala awidakal sa karipir o paratya. Ibat ka andad ni karipir o paratya ka na pumus-mus mga amal. Kaya maanan yan na dinggaw di kang galap ka. So insya Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ay maanan yan na niya katas. Pangninta yaman na niyan nagkasabutan ni Waya. Pangninak ni Allah, so yaman na niyan nagbalas. Lagi yang kaya pamagusay tanong, baka titimbangan Allah, sarta, di niyan tatalikan. Paging guna niyan lagi tanong sa nga iya dunia, ayaman lang na si isa alungan na mori. Wad na miyat teruang saya, daka noron kasanangin, sarta, dan niyo kasabuti. Baga niyo maap, sabab sa gitu, so yaman na niyan nakabubuliak na, eniyam di ka paganad. Pakandud ng rano sa salam. Langungan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.